Ja, so ons is op pad na die Big 5 Construction by Gallagher. Ons rede vir dat ons na Expos toe gaan, en ons hou ook selfs Expos, en ons join Expos. Hoekom ons Expos toe ook gaan is om te kyk wat se nuwe goeders is uit op die mark, om basies die nuutste tegnologie, is daar nuwe tegnologie uit van laas jaar wat ons daar was tot die jaar, gaan ons gaan kyk, is daar iets nuuts, is daar nuwe suppliers. So ja, so ons is maar oop, ons is oop vir besigheid, ons wil die beste vir ons kliënte gee en die nuutste tegnologie. So ja, dis ons myn rede agter alles om top of alles te wees. So we are on our way to Big 5 Construction in Midrand. So excited, just want to see what they have in store for us this year so that we can offer our suppliers best products, best service. Yeah, so it's exciting time for us as Cyclone Group team. We are currently on our way to the Big 5 Construction Expo at Gallagher Estate. Essentially what this expo is all about, it's introducing new products into the market, new coating materials, waterproofing products, various other products that we utilize on a day-to-day. This gives us the opportunity to see what products we can introduce into the market to better our services and our quality of workmanship. What I'm looking forward to the most is to see what new coating systems are available out there in the market, because the roofing industry is a forever growing industry. We'd like to understand how we can give better service and better product quality to our clients, and if that's introducing a new product into the market, well then great, let's work together, let's see what today brings and what new products we can bring into the market. Stamp, where we offer insurance solutions from on the short-term insurance side, from the personal capacity right through the commercial side, agriculture, vehicle transport, all of that, where we're also entering the construction. Ek is dan nog goed met hospitaalsies nie. In terme van 'n ingenieur op die design te kry, dit maak ons 'n relatiewe groot maatskappy. Ons het letterlik Mall of Africa hier gedoen die hele dag gewerk. Ja, ons ek kan help met dit dan. Ja, definitief. Ons self is hier doen. Okay, ja, dis baie. Ja, jy is goed. Maar right, I don't give you the guys. This is Rolls just they nooit ja. Check hierdie is minimum hoog as jy gaan kamp. Operate tot 60 grade Celsius. Maar kyk al die storms, zeg maar. Wat is bij baie? Ik heb 5 So hi guys, I'm Jessica, I'm the marketing manager at Sequel. We are 100% South African owned and run plastic drainage product manufacturer. We've got our HQ and headquarters in Knysna, South Africa. We have certified ranges and we're here at the Big 5 Construct for the first time this year. So yeah, give us a like, give us a follow, and we look forward to hearing from you. En ja, ons het saamgewerk. Ek was 'n konsultant gewees by met Mall of Africa. julle het die waterdigting gedoen. Ons het die spek gedoen. Ek werk as 'n konsultant soms. Die bigger trailer downtown, weer reeds van 7 meter af tot by die groot shelter. Hallo! Ja, dat is die enigste. Ze komen van DKI.
We do UV boards and slat wall cladding, and PVC roof sheets and gutters and downpipes. As ons groter is, dan sal ons dalk iets anders. I see a OG profile gutter profile in PVC. This is incredible. Van 'n flash element brand. Maar kan nie alles daai was print word. Print hom op en hy gaan net so ons maak van hom net 'n heel Ja, Big 5 was vir my 'n baie lekker outing geweest, soos hulle sê, uit die kantoor uit. Was weer lekker om van die suppliers te sien, ou vriende, mense saam wie ek gewerk het in die industrie, en 'n hele klomp nuwe goed gesien en geleer vandag. So ja, ons het dit regtig baie geniet. Ja, dit was vreeslik lekker, baie geleer, baie gesien en ja, dit was 'n lekker experience om 'n bietjie ander mense se besighede te sien en te kyk wat se produkte alles al buite is. Ja, kyk, Big 5. Ek dink my mede-kollegas hier agter staan dink Big 5 was baie goed. Dit is 'n groot sukses. So daar was 'n paar regte goeie kontakte wat ons gemaak het. Baie van ons ou suppliers daar gesien het. Musitech, PK, Dura Plastics, ACC, so daar was, ek dink dit was 'n baie goeie dag vandag. Ek dink ons almal het bietjie saamgekom as 'n span uit die kantoor uit, bietjie kameraderie saam, bietjie na ander goed gekyk, nuwe suppliers ontmoet. So overall dink ek is 'n sukses en ek dink ons sal definitief volgende jaar weer terugkom.